Borjanito Production predstavlja. Teja, jesi vidjela tatu? Pa tata kuha. Lijep pozdrav, poštovane moje gledateljice i iznimno dragi gledatelji. Kućni je trenutak, ovo proljetno vrijeme, kada moja mila ženica je izrazila želju da joj opizdim neku avijaciju kod pekove. Moram priznati da nisam to dugo radio i evo danas je ovo recept, znači proljetna avijacija pod pekom. Tako će se zvati ova naša emisija. Da bi vi svrsishodno odradili ovakav jedan iznimno težak gastronomski zadatak, morate imati sljedeće. Morate imati mast, morate imati malo teletine, 1-2 kile, moramo imati lungić pureći, odnosno pureći file, moramo imati jedno grill pile, moramo imati slanine, krumpira, malo mrkve, luka i vegete i pizza boca. Prvi korak kod pripremanja peke je što? Moramo popiti jednu rakijicu. Ne radi se ljudi na tašte i to izaziva tu takozvanu zlu kob kod bilo kojeg kvalitetnog sača ako se radi na tašte. Nešto uvijek pođe po zlu, uzroje. Međutim, da bi ovaj naš gastronomski sustav funkcionirao, mi moramo krenuti sa dejstvom, odnosno sa mazanjem ove masti po dnu naše ove tepsije. Kažu stare babe, 2 jušne žlice masti staviš da ga ne bi umastio. A ovo je u mojoj stručnoj procjeni odokativnom metodom, što bi rekli naši stari, aproksimativno, sasvim dovoljno. Kad smo namastili, stavljamo ovu slaninu. Ona nam je svojevrsni temeljac i barijera ukoliko popijete koju čašicu više, pa zaboravite pogledati na vrijeme na ovu vašu peku. Može se dogoditi da zagori. To nikako ne želimo, tako? Da. Evo ga, to smo sad znači grunili. Pristupamo sljedeće. Pristupamo ubacivanju ovih naših mladih krumpira. Postupkom 1 po 1. Evo, ubacili smo krumpir. Moramo ga ravnomjerno disperzirati u ovoj našoj posudi kako bi napravili mjesto za sljedeći sad. Tu je sad kraljica avijacije. Ovo mlado grill pile. Koje ćemo ubaciti na tron. Koja pičite materina. Šta sad? Vezali su ovu našu kraljicu, ove peke, da ne bi slučajno pobjegla, Uzmete malo masti i vnutrašnjom kada smo stavili
kraljicu na predviđeno mjesto. Bacujemo luk. I mrkvu. Mrkvu ne režemo. Nego ju bacamo u komadu. Evo pogledajte ova dupla, ko pračkaju ova. Znači, eko proizvodnja nije GMO. Kada smo ubacili mrkvu, bacujemo ovaj pureći file. I za kraj ovo malo teletine. Kao što možete primijetiti, teletina je rezana svakako, jedan dio na šnicle, jedan dio na male picazlice, jel? Ali to vam je iz razloga da se ne dogodi odstupanje u kakvoći pečenja, to jest pile je cijelo, file u velikim komadima, ovo je u malim, da se to sve ujednači i da bude donekle u isto vrijeme pečeno. Kada smo pobacali ovo naše telence unutra, ostaje nam još sljedeće. Grunemo ovako malo ovih roštiljki, napravimo svojevrsni vijenac. Nećemo baš sve, jer one ne smiju dominirati ovim našim jelom. I sada tik pred osvit malo posolimo. Malo te vegete. Sušenog peršina. Papar crvenim zrnom. I sušeni bosiljak. U ovakvu vrstu peke gdje radite avijaciju ne ide za sad nikako vino, ubacit ćemo kasnije jednu vrstu rafiniranog alkohola koja će dati tu potrebnu viskoznost ovom našem jelu, ali sad jedino što nam preostaje je ovu kraljicu zaliti s ovom finom vodicom, takozvanom piparom, jel? Znači tu je bilo, sestra sestri, 4 deca vode. I preostaje nam samo još, šta? Idemo to smontirati. Evo kao što možete vidjeti, u ovoj mojoj skromnoj pecari. Ja sad nisam naložio vatru za ovu našu peku. To je samo jedna posljedica. Ja zapravo sušim ova drva koja su složena unutra, jel? Ali evo nek se ova peka ovdje ovako malo odmori. U ovoj fazi gorenja je potrebno sad učiniti sljedeće. Donijeti adekvatnu količinu ugljena
to pravilno disperzirati po ovom grotlu i malo pričekati. Kada dobijemo potrebnu žar i kakvoću, tada pristupamo pečenju ove naše peke. A u međuvremenu više ne pijemo samo žestoka pića, nego ih kombiniramo sa energetskim napitkom. Pozdrav Bruce Willisu i svim njegovim fanovima. Srdače moje i srculenca moja, kucnio je trenutak kada više nemamo što oklijevati. Mi moramo pristupiti pečenju ove naše proljetne delicije. To se sad već lagano krčka i dok se to krčka ovdje moramo održavati vatru da bi mogli dodavati žar. Sad malo sjednemo, zapalimo, popijemo piće i to je to, no stres. Joj, zaboravio sam jednu stvar. Moramo onu kurokvasinu od službenog pušača zvati je bi ga da dođe probati. Valjda ćemo dobiti ovaj put malo bolju ocjenu nego svih prijašnjih puteva. Nakon 45 minuta termičke obrade ovog našeg jela moramo učiniti sljedeće. Moramo znači pogledati u kojoj je to fazi. Ne? Evo pogledajte. Po mojoj stručnoj procjeni tekućine još ima. Bajo, dođi vamo. Dođi vidi, ti si rekao da je to izgorilo sve, de pogledaj. Pa zagorilo? Malo je. Ma di je malo zagorilo? Mama ti zagorila, šta pričaš? E sad, znači ima osoba koji stavljaju vino, recimo za ovaj tip mesa ja ne preferiram ružmarin, međutim sad ću vam pokazati tatine pojačivače okusa koje znači ubacujemo 25 minuta, odnosno pola sata pred kraj pečenja ove naše peke. Da, zato što... Prvi pojačivač okusa dolazi nam iz Zlatnog brda. Znači, Uzelac i Geto su vrhunski stari proizvođači kvalitetne brlje, odnosno rakije Viljamovke. Mi, znači, stavimo gore prst i radimo sljedeće. Kada će mi kopati? Kada? Malo posvetimo ovo naše pile. Odnosno tu takozvanu nebesku kraljicu. Zatim dobri stari Badelov pelinkovac. I sad, s obzirom da ćemo sad tu vatru našu podjart, dobro što bi rekli naši stari, moramo baciti još malo mineralne koja će pospješiti ovaj naš proces kuhanja. Tako. Vraćamo poklopac. Kao što možete vidjeti,
žara više nemamo. Ukoliko sam pogriješio u svojoj stručnoj procjeni, tada će moja mila ženica ovu našu peku možda morati doprcavati u redni, ali pomolimo se da to ne bude tako. Nakon sat i 15 minuta radimo posljednju provjeru, možda je ovo naše telo gotovo. Evo, u mojoj stručnoj procjeni ova naša peka je skoro gotova. 90,7% je gotovo, a ovih 2,74% moramo se malo strpiti da nam ovaj višak tekućine ispari. I očekujemo našeg službenog kušača sa Rockefellerovog dvora da dođe i da nam kaže svoj sud o ovom masterpisu i nadamo se dobroj ocjeni. A poštovane gledateljice i gledatelji, ovaj naš službeni kušač je imao nešto nepredvidivo, pa ćemo za potrebe ove emisije odraditi sa dvoje naših novopridošlih statista, pa ćemo pitati djecu, pošto djeca su iskrena, jel ne iskvarena, ne znam lagat, pitat ćemo ih šta misle o objavu. Pa draga moja Luso, kako se tebi svidio današnji ručak? Fino. Fino? Šta ti je najbolje bilo? Ciple i krumpir. I krumpir. I piletina. I piletina, bravo. Kako se tebi Baja svidjelo? Piletina i kobasica. I kobasica, znači bilo je dobro. Evo, zdravi svi ti bili do kuhanja.